Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Şimdi el-İmam Alevi ibn Muhammed ibn Alevi el-Maliki el-Hasani rahimahullah özünün El-Kavaidul Esasiye fi Ulumil Kur'an diyen kitabında bizge ait bugün sözlemoqchi bo'lgani Qur'oni Karimning ichidagi eng avval tushgan oyat degan mazmunda so'zlaydi. O'zi deydiki: "Uxtulifa fi awwali ma nazala min al-Qur'ani ala aqwal." Qur'oni Karimdan eng avval tushgan oyat haqida bir qancha qavllarga ixtilof qilindi. Yani ulamolar bir qancha ko'z qarashlarda bo'ldi. القول الأول وهو الصحيح birinci قول يعني en doğrusu اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما من en أول düşken ayet olsa muş 5 ayet idi. Alaq suresinin mana mushu 5 ayeti en avval tushgan mana mushu as-sahihayn İmam Buxoriy va İmam Muslimniki sahih kitob sahih nomli kitobida sahih hadislarda va undan boshqa hadisshunoslarning kitoblaridami tilga ilingan sabiti muqimlashgan qavldir. En to'g'ri bo'lgan en kuchli qawl. Al-qawlur rajih, al-qawlul mu'tamad hada. الدليل خوش. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغدني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذني فغدني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وفي بعض رواياته حتى بلغ ما لم يعلم الحديث بطوله خوش. Hamda mana biz Ayşe radhiyallohu anha qilgan hadisda dediki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga eng avval boshlangan vahiy bo'lsa minal vahyi eng boshlangan vahiy bo'lsa ru'ya solih film uyqudagi ru'ya solih ya'ni ru'ya sodiqa rost tush bo'ldi. Fakana la yar payg'ambar alayhisalom tush ko'rmaydi. Agar tush ko'rib qolsa tong otgandek oldiga keladi. Summa hubbiba ilayhi khala payg'ambar alayhisalom unkin xilvat yaxshi ko'rilib qoldi. Payg'ambar alayhisalom Hiro g'arida xoli bo'ladi. Fayatahannasu fihi Hiro g'arida tahannus qiladi. Tahannus degan va huwa ta'abbudul layali zawatil adad degan sanoqli kunlar kechalarda ibodat qilish. Qabla an yanza ila ahli payg'ambar alayhisalom bu tahannusni o'zining ahliga qaytib va shu kunlar uchun uzuq elib olishdan burun nima qiladi? Tahannus qiladi. Summa yarju ila Khadija fayatazawwadu misliha. Shoma va yatazawwadu ma'nima? Yanzi atf. Ama va fayatazawwadu degan ma'noda. Ondan keyin Khadija onamizga qaytadi. An shu kunlarni o'qish uchun uzuq oladi. Hattoki ja'ul haqqu payg'ambar alayhisalomga Hiro g'orida turayotgan holatida haqiqat keldi, ya'ni vahiy keldi demoqchi. Payg'ambarlik keldi demoqchi. Faja'ahul malak payg'ambar alayhisalomga heliq farishta keldi, ya'ni vahiy farishtasi, ya'ni Jibril alayhisalom demoqchi. Faqala iqra heliq farishta dedik o'qi dedi. Payg'ambar alayhisalom ma ana biqar ma o'qiyolmayman dedi. Heliq farishta dedi. Payg'ambar alayhisalom deydi, meni tutib siqdi. Hattoki menga mushaqqatni yetkazdi. Uning siqishi menga mushaqqat yetkazdi. Ondan keyin meni qo'yib berib dediki, o'qi dedi. Payg'ambar alayhisalom dedi, men o'qiyolmayman dedim. Meni ikkinchi qatim tutib siqdi. Hatto menga mushaqqat yetkazdi. Ondan keyin meni qo'yib berdi, dedi. O'qi dedi. Men o'qiyolmayman dedim. Meni uchinchi qatim siqib, ondan keyin meni qo'yib dediki,
Seni yaratkan Perverdigarın ismiyle oku. O insan ne? Kan parçasından yarattı, uyul kandan yarattı. Sen senin en hürmetli Rabbinin ismiyle oku. Diyen bunun ayetlerini nazil kıldı. Wow, ma'aman isminin mi? Senin Perverdigarın ismiyle oku. Bazı rivayetlerde hatta belaga ma lem ya'lem el hadis bitol. Yani hadis uzun hadis bu. Siz Buhari'de okuduğuna onu sandı bu. Demek bir şeyde bir rivayette ve Rabbukel Ekrem Buhari rivayeti yeni bir rivayeti çok. Bazı rivayetlerde ma lem ya'lem yani 5 ayet. Bu şu ma lem ya'lem diye yerce nazil oldu. Demek bu birinci kavl. Yani ikra bismillahirrahmanirrahim halak suresi en avval nazil olan bu şu demek 5 ayet ki. El kavlu thani hoş. الحديث له جميل. القول الثاني يا أيها المدثر فقد روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله قبله قال يا أيها المدثر قلت أو اقرأ باسم ربك قال أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت نزلت فاستبطنت الوادي فنظرت أمامي خلفي وعن يميني وشمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر ولكن العلماء أجابوا القول الثاني ikinci söz bolsa ya eyyuhel muddessir. İkinci göz karış bolsa yani en avval nazil bolan sure ya eyyuhel muddessir suresidir. Fakat rava şeyhan İmam Bukhari İmam Müslim Ebi Selemettin Abdurrahman radıyallahu anhu'dan rivayet kılıp dedi ki bu zatın da dedi ben Cabir ibn Abdullah el-Ensari radıyallahu anhu'dan sordum. Eyyul Kur'ani unzile qablu. Kur'an'ın qaysi yani Kur'an'ın içindeki qaysi ayet en avval Kur'an'ın içindeki qaysi ayet yani qaysi sure en avval nazil kılıngan deb sorudum deydi. Cabir ibn Abdullah el-Ensari radıyallahu anhu'dan. Qal Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh dedi ki ya eyyuhel muddessir. En avval nazil kılıngan sure bolsa ya eyyuhel muddessir suresidir. Qultu. Ben dedim ki ev ikra bismi rabbik ya ikra bismi rabbikel lezimi ya desem qal dedi ki uhaddithukum men silaga bizga Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlep bergen hadisi sözlep berwatıman. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundak dedi. İnni cavertu bi Hira men Hira g'arida mujavara kıldım degan gap. Hira g'arida itikaf kıldım demekdir. Yani itikafda yaşada no atrofida qo'shnilab o'tirdim degan gap. Yasi jirondan chiqqan. Hira g'ariga men qo'shni bo'ldim. Javara Hira g'ari man qo'shni bo'ldi. Ikkilan bizi qo'shni bo'ldi degan gap. Yani Hira g'arida itikaf qildim degan gap. Tushunolmaysiz? Falamma qadaytu jiwari amman Hira g'aridagi itikafimni tugatdim. Nazaltu. Hira g'aridan tag'dim tushdim. Fastabtantul vadi degan istabtana degan gap yani dakhaltu al batnal vadi degan bo'ldi. Dakhaltu batnal vadi yani vasatal vadi. Men jilg'ining qo'sqiga tushdim. Jilg'ining qo'sqiga qap o'tirga kelgan vaqtimda fanazartu amani. Aman aşı jilg'iniki qap o'tirishga kirdim. Kiriblam fanazartu amami va khalfi. Men oldimga qaradim, orqamga qaradim, o'ng tarafimga qaradim, sol tarafimga qaradim. Thumma nazartu ila sama'dik asman qaradim. Fa iza huwa. Shunda qarasam, yana shu turibdi yani Cibril alayhisalom demekçi. Demekçi onu bu yeni bir hadisda bir yerde yeni bir hadisinde bu hadisin biraz beşida yani ben jilg'ining qusqiga tushgan vaqtimda bir ovozni angladim. G'oyibdan samiyatda bir g'oyibdan bir ovoz angladim. Aldım qarasam yo'q, kenim qarasam yo'q, orqam qarasam o'ng tarafim, sol tarafim qarasam yo'q. Suda ustimga qarasam haliqi menga Hira g'arida kelgan farishta osmon bilan zaminning orasida bir kursida o'tiribdi deb yeni bir hadisda shunday bor. Tushundingmi? Demek hadisda meyada yo'q ekan, lekin shu bor. Payg'ambar sallamning qolishligi sabab nima? Bir ovozni anglab qaragan. Fa iza huwa yani Jibril. Fa akhadhatni rajfa degan gap meni titrak tutib oldi. Qo'rqib, xavf, qo'rqinch titrak tutib oldi. Fa ataytu Khadijata. Amma Khadijaning yoniga keldim. Khadijaning yoniga kelib fa amartuhum fadassaruni. Khadijani buyurdim. Nimaga buyurdim? Meni yo'g'ab qo'yishga buyurdim.
فأمرتهم نما دثروني de buyurdum. Fedesseruni diye ulumine yögep koydu. Feenzelallahu Allah Teala ya eyyuhel muddessir kum fe'endir diye ayet nazil kıldı. Ey kim göğünü vakan peygamber ornundan tor kavmini agahlandır diye ayet nazil oldu. Sonuçta ikili ayet bir cevap cevabı an hada ta'arudi bi ucubetin. Bi ecvibetin. Eşharuha أشهرها ennel murada bil أولية أولية في حديث جابر أولية مخصوصة وهي أولية الأمر بالإنذار أي أول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر وأول ما نزل للنبوة اقرأ باسم ربك وهذا جواب جيد سديد. خوش أمدي من ما نايت يخش جواب يعني ولكن العلماء bırak alimler أجابوا عن هذا التعارض bu karşılıktan yani Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh kavlen Ayşe Sıddık anamızdaki kavledeki bu karşılıktan Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh deydi evvel nazıl boğunu Muddessir suresi deydi Ayşe anamız evvel nazıl boğunu ikra bismi bu baş ayet deydi demek bu karşılıktan taarruz oldu hem de bunu kandak düşünümüz bunu kandak tatbiklayımız bunu işkilerine rastçıl fika hiç kazın yalgancılık olamaydı dese ulemalar bunun da cevap verirken eşheruha diyen bunun en meşhur ulemalar cevap verirken onun en meşhuru ennel murade bil evveliyeti Cabir radıyallahu anh hadisindeki evveliye diyen en avval düşken ayet digendeki murat maksatı olsa evveliyetun mahsusa bu mahsus bir avvallık bu. Bu olsa el emru bil inzar yani Peygamber aleyhisselam ne agahlandırış buyurulgan cihetten en avval düşken ayet kalsı Muddessir suresi. Yani evvelu ma nuzzile edilirse Peygamber'in risaleti için düşürülgen evvel ayet Muddessir suresi. Ve evvelu ma nuzzile lin nubuve Peygamber'in nübüvveti Nebi Peygamber için evvel ayet en evvel düşen ayet şu İkra bismi rabbike suresi. Manı bu şu cevabın ceydun sedid en doğru cevap. Demek ki bu ne de demek iki xil ma'nini ko'rsatib qo'yapti. Peygamber aleyhisselam Nebi Peygamber idi ve Resul Peygamber idi. Resul Peygamber idi. Peygamber aleyhisselam Hira g'arida avvalda Nebi Peygamber bo'ldi. En avval Nebi Peygamber yani İkra degan so'z bilan o'qu degan gap bilan. Çünkü Nebi bilen Resul'ün arkadaki fark nima? Desa el-umum ve husus mutlak babına alırsa. El-Resul nima? A'am. El-Nebi akhas. Yani kullu Resulin nebiyyun ve leysa kullu nebiyyin Resule. Demek el-Resul a'am. El-Resul'ün dairesi kenrak. Peygamberin dairesi hasrak, tarrak. Çünkü Peygamber nima? Resul ma huvel fark tayyib? Fark nima desa? Fark Peygamber degan, Resul deganga vahiy tushgan. Va shu tushgan vahiyni nima qilishga qavmiga yetkazishga buyurgan. Yani tebliğ. Yani umira bit tebliğ. Yetkazishga buyurgan. Qavmini agahlantirishga, indarga, agan tabi umira bit tebliğ. Hada huwa ar-Resul. Endi Nebi cho uning vahiy tushgan. Walakin lam yu'mar bit tebliğ. Qavmiga yetkazishga buyurilmagan. Mana muşuva fark hada. Canım demek Peygamber aleyhisselam ikra bismi şulan boğan, nebi boğan, nebi peygamber boğan. Muddessir ya eyyuhel muddessir kum feendir yani onun tor kavmin yetküz diyen de agalandı diyen yani kavmin yetküz. Mana olan Resul peygamber boğan. Şunu olan demek el fark el vadih beyne el nebi ve beyne el resul huwa el umum ve husus mutlak ve تبليغ الأمر بتبليغ الرسالة وعدمها هذا هو الفرق شنو نعلمه demek ayet ki biz gidip demek çoğunu yani Cabir radıyallahu anh'ın demek çoğunu Peygamber Aleyhisselam'daki inzar için risalet için çıkan en çıkan ayeti ya Muddessir diye ayet. Peygamber Aleyhisselam'ın nübüvvet için en evvel çıkan ayeti ikra bismi. Ayşe annemiz nübüvvet cihetinde demekçi Cabir radıyallahu anh'ı risalet cihetten demekçi. Demek bu en isil cevap. Hoş. Ve acabe ba'duhum. Ve acabe ba'duhum bi enne murada Cabir'in enne suratul muddessiri evvel suretin nuzilet kamileten. نزلت كاملة نزلت كاملة وهذا لا يعارض أن يقرأ أول ما نزل مطلقا لأنها لم تنزل كلها بل نزل منها صدرها. hoş sadruha.
Yani ma biz degan ko'z qarash. Va ajab ba'dhum ularning ba'zisi olimlarning ba'zisi javob berdiki bi anna Jabir radhiyallohu anhu murodi bo'lsa suratul Muddassir kamil tushgan suraning avvalidir. Va hada la yu'aridu anna iqra awwal ma nazala mutlaqan. Iqra bismi surasi mutlaq avval tushgan deganga qarama-qarshi kelmaydi. Leanna chunki iqra bismi surasining bu yo'l lam tanzil kulluha degan hammasi bu yo'lga tushmagan. Balki nazala min sadruha bas undan alamal insana ma lam ya'lam degan yerga chiqqan tushgan edi deydi. Ma men abasiga deb bergan qavlim shu. Xo'sh. القول الثالث أن أول ما نزل الفاتحة. Üçüncü qavl bo'lsa, eng avval tushgan oyat Fatiha surasidir deydi. القول الرابع أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم وهنالك أقوال أخرى في أول ما نزل وكل ذلك لا يثبت من ناحية السند وإن صح فيتأول بأن معنى أول ما نزل على حرف من أي من أول ما نزل. أيوة يعني القول الرابع ثالث قول بوسا أن أول ما نزل أن أول تشكن آيات بوسا بسم الله الرحمن الرحيم ديجان سوز دور وهنالك أقوال أخرى في أول ما نزل يعني هناك ديجان يوجد ديجان معنى يعني أول ما نزل ديجان حقتا يعني برمن سوزلا بعد مكتوب يعني برمن سوزلا با وكل ذلك لا يثبت من ناحية السند ونه همس سند جهة لما صابت أمس مقيم أمس يعني صحيح أمس وإن صح أجر صحيح ولا بقاسا فيتأول بتأويل قلم زبونه خندا قلب بأن معنى أول ما نزل على حذف من يعني بهذه أول ما نزل ديجان معنى من ديجان من بعضية ديجان حروف الجر كي حذف قنش يعني إيجاز بالحذف قاعدة فلان إيجاز بالحذف تبقى قاعدة ده معنى يعني معنى أي من أول ما نزل يعني أول تشكل آيات لنا قطار ما هو أول تشكل آيات لنا قطار ما هو ده يعني من دي يبقى ما تقدر تشوف من التبعيض كاسو جدا حرم قرش كامل يعني ما هو آيات لا أول تشكل آيات لا يعني سورة فاتحة بسم الله دي هم مثل أول تشكل آيات لا دين ديجان يقبلوا دو خش أوائل مخصوصة أول ما نزل بمكة اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل بالمدينة سورة البقرة وقيل ويل للمطففين أول ما نزل في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أول ما نزل في شأن الخمر يسألونك عن الخمر والميسر أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم رواه البخاري أول ما نزل في الأطعمة بمكة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وبالمدينة إنما حرم عليكم الميتة. خوش أمده مصنف رحمه الله ديدي كي أوائل مخصوص يعني مخصوص أول تشكن آيات مخصوص الله هدا أول تشكن آيات لا أول ما نزل بمكة مكة مكرمة ده المخصوص يعني كده بيشتكي مطلق إيدي مكة يعني قيد يوق إيدي مدينة يعني قيد يوق إيدي أول تشكن آيات ما هو ده مخصوص يعني قيد واق قيد لك آيات أول تشكن آيات لا قيد لك أول ويقولش ده أول دايميز Kırgızca dinleme deyiciler. Evet. Hem de Mekke Mükerreme'de birinci düşken ayet. Mekke Mükerreme'de birinci düşken ayet olsa İkra bismillahirrahmanirrahim halak oldu. Medine'ül Münevvere'de birinci düşken ayet olsa Bakara suresi oldu. Ve kîle veylûl mutaffifîn. Veylûl mutaffifîn suresi deyilip to. Hem de bu değil demdi o. Değil dediğin şu üçüncü burada. Üçüncüsü can hakkında en avval düşken ayet olsa Ezzin yani bu sure Hac'daki 39. ayetken yani uzina lillezine yuqataluna bi ennehum zulimu diye ayet. Yani bu can hakkında en avval düşken ayet bu şu deydi. Dördüncüsü harak hakkında en avval düşken ayet yes'alunke anil hamri vel meysir diyen ayet de var. Beşincisi secde var. İçinde secde var en avval düşken ayet. İçinde secde var en avval düşken ayet En-Necm suresi. Ve-Necmi idâ hava diyen sure. Bunu İmam Bukhari vatkan. Altıncısı evvelu ma nezele fil at'imeti. Mekke Mükerreme'de taam hakkında, yemek içmek, tamak hakkında düşken en avval ayet olsa Kul la acidu fîmâ uhiye ileyye muharraman diyen ayettir. Medine'ül Münevvere'de olsa
innama harrama aleykumul meytete degan ayettir. Ahiru ma nezel. اختلف علماء في ذلك على أقوال اختلف العلماء اختلف العلماء في ذلك على أقوال أشهرها أن آخر أولا أن آخر ما نزل قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الملائكة في الكلالة رواه الشيخان. خوش آخر ما نزل أن آخر نازل بغان آيات لا خوش. اختلف العلماء في ذلك على أقوال. عالمlar bu vaqtda bir qancha qavlda ixtiloflashgan. Ashharuha, bunun eng mashhuri birincisi anna akhira ma nazala qawluhu ta'ala degan eng oxir tushgan oyat Alloh taolaning yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah degan oyatdir. Eng avval ular sizdan fatvo so'rab keladi. Dan eşimiz yok, anası yok, balası yok, hiç kadar uğurtuğun yok adam hakkında Allah size fatva verir diyen ayet. Bu şu en ahir nazlı bugün ayet idi. Bunu İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılgan. Hoş. وقال ابن عباس رضي الله عنهما آخر آية نزلت آية الربا رواه البخاري وهي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. Hoş. İkincisi İbn Abbas radıyallahu anhuma diyen ki cezan ahiru ayetin nezalet ayetül riba diyen. En ahir düşen ayet cezana aitidir. Bu İmam Bukhari rivayet kılgan. Ve hiye kavlu bu Allah Teala'nın ya eyyühellezine amenu ittakullaha ve zeru ma bakiye minel riba diyen kavlu doğrudaydı. Hoş. الثالث وقال أيضا آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه. Hoş. Üçüncüsü olsa İbn Abbas radıyallahu anh'a diyen ahiru ayetin nezelet vetteku yevmen turcaune fih. Yani sizler Allah tarafından kaytırılan günden korkanlar. Allah tarafından kaytırılan günden korkanlar diyen ayettir deydi. الخامس وقال سعيد بن المسيب آخر آية نزلت آية الدين. آية الدين. قال السيوطي وقال مرسل وهو مرسل صحيح الإسناد. Hoş. Hem de dördüncü kavl olsa Sa'id ibn Musayyab radıyallahu anh diyen ki ahiru ayetin nezelet ayetud deyni. En ahir düşen ayet karız ayetidir. Bakarsınız en uzun bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de en uzun bir ayet. Şunu ben eğer silah karız muamele kılsanlar yazıp koyunlar diyen bir ayet var. Şu karız ayeti en ahir nazım bu ayettir. İmam-ı Suyuti mi diyen ve huve murselun sahihul isnad. Şu hadis mursel hadistir. Sa'id ibn Musayyib'ninki hadislerinki hemmesi murseldir. Bu Sa'id ibn Musayyib diyen en uluk tabi'lan için. Tabi'lan kibar tabi'in. Uluk tabi'i. Lakin Sa'id ibn Musayyib radıyallahu anh sahabının kızına ağan idi. Şunun için o köp rivayetlerini şu sahabının kızıdan rivayet kılgan. Üzündeki ayağının ismini nima qilish uchun tilga ilishni xohlamay rivoyatlarni ayolni tilga olmaylam sahobadan yoki payg'ambar alayhisalomdan nima qiladi rivoyat qiladi. Shu sababdan nima buni mursal degan qanday hadis degan mursal ya'ni mursal deb bir hadis bor. Bu degan qanday hadis desa ya'ni tabi'i rivoyat qilib desin tabi'i rivoyat qiladi sahabani tilga olmaydi payg'ambar alayhisalom mundaq deganda u davirdi mushuni nima mursal sahabani etmaydi. Mushedi mursal deb ataladi. Bu ba'zilari Sa'id ibn Musayyibdek bunda katta ulug' olim intayin ulug' tabi'ilar rivoyat qilsa maqbul. Ammo normal tabi'ilar mashhur emas, olim emas tabi'ilar qilib qolsa shuni qaraymiz endi. Sayyidlar qarama-qarshi kelib qolamdi, qanday shuni qarab amal qilinadi. Xo'sh. ويمكن الجمع بين القول الثاني وما بعده بأنها نزلت كلها دفعة واحدة كترتيبها في المصحف
فيصدق فيصدق على كل منها أنها آخر ما نزل وحينئذ يتأول القول الأول بأنه آخر ما نزل في شأن الفرائض والأحكام. خوش. ويمكن الجمع بين القول الثاني وما بعده. İkinci kavul. İkinci kavullar onun ikinci kavulların arasını toplaş bunda mümkün oldu. Kanda mümkün oldu. Bi enneha nazalet kulluha def'eten vahide. Yani bu şu ahirki ikinci, üçüncü, dördüncü kavullardaki ayetler hemmesi bir kıtımdılar nazil bolgan. Ke tertife fil musaf şu musabtiki tertibi okşaşla bir kıtımdılar nazil bolgan ayetler. Feyasduqu ala kullin minha enneha ahir ma nazal. Yani aşı ayetlerin her biriga ahir düşken ayet değiştirmeye doğru kiliyi bölüdü. Doğru kiliyi bölüdü. Yani ama her birini ahir düşken ayet desek ras yapgan bulunuz. Ve hine izin aşı çağda yüteevvelul kavlul evvel en ahval kavl olsa yani aşı birinci yesteftunek kulillahu yuftikum fil kelal diyen ayet en ahir nazil bolgan ayet diyen söz bi ennehu ahir ma nazala fi şe'nil feraidi vel ahkam. Yani fariz ve hükümler hakkında en aval en ahir nazil bolgan ayet qaysi aşu yuftikum fil kelal diyen aşu ayettir. Qalğını dese qalğanlar hemmesi bir qıtımdılar nazil bolgan. Şuna bunun qaysini ahir nazil boldu desek to'g'ri bo'laveradi degan bo'ladi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.